रुंसारि जानाय आसाम पुलिस जवान दिपेन नार्जारिनि नखराव दुखुनि आबहावाया साग्लोबदों। डिब्रुगड़ टेङाघाटआव सोमोनांथावै जिउ गोमादोंमोन गसाइगावनि पुलिस जवान दिपेन नार्जारिया। दिपेन नार्जारिया थांनाय 2022 मायथाइनि 1 जुन खालि आसाम पुलिसाव जुगदान खालामदोंमोन। 12 जुन खालि 1 दाननि सुटियाव न'आव फैदोंमोन आरो 14 जुन खालि डिब्रुगड़ जिल्लानि टेङाघाटआव थानाय 19 नं बेटेलियन आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव गावनि मावनांगौ हाबायाव हाबदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि 3 नं हाकमा थाराइबारि गामिनि आबादारि सुमिरन नार्जारिनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला पुलिस जवान दिपेन नार्जारिया सोमोनांथावै थैनायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै नखरनि सोद्रोमाफोरा। दिनै गसाइगावनि हाकमायाव थानाय थाराइबारिनि आंगो न'आव जवाननि जिउ गैयै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। बे जोबथा बिदाय होनायाव आसाम पुलिसनि हान्जाजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार डेकायाबो बे नखराव नुजाथिहैना नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफायो। रुंसारि जानाय आसाम पुलिस जवान दिपेन नार्जारिनि नखराव दुखुनि आबहावाया साग्लोबदों। डिब्रुगड़ टेङाघाटआव सोमोनांथावै जिउ गोमादोंमोन गसाइगावनि पुलिस जवान दिपेन नार्जारिया। दिपेन नार्जारिया थांनाय 2022 मायथाइनि 1 जुन खालि आसाम पुलिसाव जुगदान खालामदोंमोन। 12 जुन खालि 1 दाननि सुटियाव न'आव फैदोंमोन आरो 14 जुन खालि डिब्रुगड़ जिल्लानि टेङाघाटआव थानाय 19 नं बेटेलियन आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव गावनि मावनांगौ हाबायाव हाबदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि 3 नं हाकमा थाराइबारि गामिनि आबादारि सुमिरन नार्जारिनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला पुलिस जवान दिपेन नार्जारिया सोमोनांथावै थैनायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै नखरनि सोद्रोमाफोरा। दिनै गसाइगावनि हाकमायाव थानाय थाराइबारिनि आंगो न'आव जवाननि जिउ गैयै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। बे जोबथा बिदाय होनायाव आसाम पुलिसनि हान्जाजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार डेकायाबो बे नखराव नुजाथिहैना नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफायो। ল'ৰা মোৰে ছাত্ৰ আছিলে। 2004 চনত তেওঁ প্ৰথম মই স্কুলত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। তাৰপিছত পৰিয়ালৰ মানুহে তেখেতক বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছিল, MLA কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত 2022 তাৰিখ চনে 1 জুন তাৰিখে তেওঁ অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰিছিল আৰু ৰিচেণ্টলি 2024 চনৰ 1 জুন তাৰিখে তেওঁ 2 বছৰ মাত্ৰ কমপ্লিট কৰিছিল চাকৰি যোগদান কৰা। পৰিয়ালৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে আৰু এতিয়াও তেনেকৈ আছিলে, কাৰণ যিহেতু তেওঁ চাকৰি কৰি ফেমিলিৰ এটা ভাল এটা পৰিৱেশ গঢ়া আৰম্ভ কৰিছিলে। তো এইখিনি সময়তে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটে। তেওঁ 1 মাহ পূৰ্বে ছুটীত আহিছিলে। ছুটীত আহি 12 তাৰিখে তেওঁ ছুটীৰ পৰা ইয়াৰ পৰা গুচি যায় আৰু 12 তাৰিখে তেওঁ কেম্পত ডিব্ৰুগড় টেঙাঘাটত উপস্থিত তেওঁলোকৰ কেম্পত গৈ পাইছিলে। তাতে 14 তাৰিখ নিশা তেওঁ 11টা বজাৰ পৰা
ৰাতি ডিউটি আছিল বুলি তেওঁলোকৰ যিটো মানুহ আৰক্ষী মানুহ তেওঁলোকে আমাক জনাইছে আৰু ডিউটি তেওঁ গৈছিলে সঁচাকৈ ডিউটি শেষ কৰি তেওঁ আহি মানে এটা চেট আছিল তেওঁলোকৰ ফিল্ডৰ ওচৰতে তাতে বোলে তেওঁ শুই থাকে তেওঁ বৰষুণৰ কাৰণে বেলেগত যাব নোৱাৰে আৰু তাতে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটে বুলি তেওঁলোকক আমাক জনাইছে আৰু মৃত্যু সঁচাকৈ ৰহস্যজনক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেখেতে অকলে আছিলে আৰু কেনেকৈ মৃত্যু এটা ঘটিল আমি এইখিনি নাজানো এতিয়া পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আমি তেনেকুৱা তদন্ত এইবিলাক নিবিচাৰোঁ যদিও তেখেতৰ পেপাৰ ৰিলেটেড কাম চেলাৰী কাম ফেমিলি যাতে চাকত খুব তেনেকুৱা হ'ব লগা নহয় আৰু বিজনেছ চৰকাৰৰ পৰা যদি সোনকালে কৰি দিয়ে প্ৰশাসনে সেইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ তো এতিয়া ঘৰত কোন কোন আছে এতিয়া ঘৰত এতিয়া তেখেতৰ ঘৰত এতিয়া তাৰ মা আছে বাপেক আছে আৰু তাৰ ঘৰে পৰিয়াল আছে আৰু অবিবাহিত হয় ঘৰতে আছে আৰু তেওঁলোকে ফেমিলি ক'ব গ'লে খেতি কৰে ইয়াৰ ওপৰতে আধাৰিত হয়